ev mamoste doktor profesör Azad Aliye lêkolîner, nivîskar, siyasetmedar, mamoste Azad Aliyê ez vî nas dikim û em merivê hevin jî em bi jina digên hev jî xezûrê wî zavê min e. Mamoste Azad Aliyê ez wî li Şamê jî wî nas dikir. Mamoste Azad Alî me gelek cara rexne jî lê kiriye, ez ê niha jî hinek rexne lê bikim. Lê ev guhertina gotê di çêbî tiştekî baş. Tiştekî baş wekî mijara berî wê jî a Selahedîn Demirtaşê ku biçekî werin guhertin, biçek êdî rexne bikin tiştekî baş. Pirtûka wî, pirtûkekî wî ê navenda lêkolînê a Rûdawê çap kirî, pirtûkekî wî nû derket. Serxêrê be. Pîroz be, tiştekî baş. Ser rewşa Kurda di dema Seltena Osmanî û rewşa Kurd û Kurdistanê çawa bû, çi rengî bû, pirtûkekî girîng dixî. Ew bi xwe berê serokê navenda lêkolîna a Rûdawê bû, heta qûnexekî. Hinek gotin wî rakirin, hinek gotin wî îstîqala xwe da. Dexem nake ez ê bêjim wî îstîqala xwe da. Wî îstîfa xwe da û çi jê bêjim û bakurî wela hûn merwet heyrîn. İstîqale da, yanî dest ji kar berda. Dest ji kar berda û hêdî ca xwe nêzîkî apoçiya kir û qesede û mesede û filan wê çaxê wê qûnexehanê de me hinek rexne lê kirin yanî newt hene yanî serbest nebî û kîjî ev ê kûlo yanî xwe nêzîkî xwîna xwe bi PKK şîrîn dikirin û ne ku ji nişkî vûlo şiyar bûn û dîtin wela fikrê seroka po nizanim gelekî baş ya PKK tiştekî baş na yanî ev kesayetiya oportunîstan tîhazî a keysebazî di hindirê kesayetiya rewşenbîrî di wilo xwe da pêş. PKK li Rojavayê Kurdistanê bû desthilatdar, bû xwelîseriya demokratîk, ji her kes xwest navê xwe bavê yanî bavê ji ser sêla PKK yan jî navê xwe bavê ji nava merga PKK û piçekî wilo ji xwe gepekî nam bixwe. Em jî apoçî bûn. Dema ez apoçî bûm PKK ne desthilatdar bû. Tiştekî PKK tune bûn, evana hemû rexne li PKK jî dikirin. Piştî ku bûn nîv apoçî, ribek apoçî yan jî apoçiyê nû ji em wan rexne kir. Niha mamoste li gorî daxuyaniyê wî da wî û ez bi hêvî me li ser van daxuyaniyê hanê yanî ew jî gav şûnde nabê jî yanî li ser bimînî yanî ev tiştekî baş e. Lê dîsa gelo em wî rexne bikin em ê rexne nam ê rexne bikin. Em ê rexne bikin yanî. Ev jî mijara yanî di duayê di vê xelekê de ku ez biçekî daxuyaniyê Doktor Azad Alî biçekî binirxînim. û tiştekî seyr e tu êrîş nayê li ser serbazan yan bingehê leşkerî tenê cihê xizmetguzariyê û demarê jiyanê tên qutkirin. Li dijî civaka Kurd e, li dijî civaka wê deverê giştiye çi Kurdin çi Erebin çi geyrî wan e. Ev êrîş êrîşeke seyr e. Rengekî nih, rengekî hovane, rengekî bêhesab. Yani mixabin şermezarîk mezin e bo dewleta Tirk, ji bo hikûmeta Tirkiye, ji bo Serok Erdogan û Fîdan got hatine van keç û van ciwanên ji xwe re dixebitin meselên sîvîl de, çapxana de, çayxana de, nexweşxana de û wan kuştin didin û berî vî milletî din qirkirinê. Tiştekî nû he, tiştekî gelkî
خرابة. دكتور أزاد علي دبج تشتكي الشير دولة ترك إيريشين دبرين لشكرينا كتني إيريشين دبرين سبيل لك يعني أنا دولة ترك بيس نباش دولتك داغر كره دولتك فاشست دولتك يعني كرافية قزل قرطة شيء أما حموتش دولتك لمرة يعني ببختيا نل الدجمني وخلنا الهبالي خلق دولة تاترك إيريشي بنجين عسكريشي دكه وتتكاره تختور آزاد وگر داخویانی قصده داخویانی یپگی یپجی هپجی حپجی نپجی گپجی افتشمشتی کوعی پاراستنا جوهری و پاراستنا راوا و نزانم چه آسایش و مسایش وگر داخویانی وان تی ببینه که دولت ترک ایریشی وان دک دولت ترک گلک يعني سويكاست لدجي بربرسين PKK لهنري روجافا جي كريه يعني نتني إيريشي دبري سيفيل لكن إيريشين دبرين عسكري دكي مرة دولة ترك رش بك شخرش يعني رجيمات ترك اللي داخويانيا دمات الداخويانيا بده شكيولو برهاية تشتهب يعني اف كلاجانا ورخ هلوستا رخنه جيري اللي تجي دولتها ترك نهي اللي تبشم تدفرينكو يعني نباشش بوته دولتها ترك يريشي دفرين لشكريشي ديك يريشي دفرين سيفيل ديك باشا وكيدن ما مستعزات شهبوا اللي جمته اف ايريش ايش 100 صالي دمجو ديجي كرد بي وبري حشتي صالي جي فدراليا كردا جمهورية ترك خراكر سيستما دولتها ترك بروبلمك تيدا هي فوبيا كردية وديت يعني دبي تشتكي نوية اف ايريشن دولتها ترك تشتكي نوية ونهال برد بيجي تشتكي كفنة و يجي حشتي سالاد فدرالية كردا دولتها ترك هراكر يعني يجي حشت انا هم حزار ونحسدو يعني اسجبوكو افلي كولينره اف كسایتیەکی سیاسەتمەدارە ڕەوشەنبیرە لێکۆڵینەرە دەما داخویانی دەبێژی ولۆ بە حەساسیەت و بە حەساب نێزیکی مان داخویانی هام ببن ئەنەزانم ینی نام 1924 دەنە باشە ئەگەر ئەم حەشتێ ساڵی لە گۆری دکتۆر ئازاد عەلی ئەم حەشتێ ساڵی ژێ باوێژن ئەمێ ببن چه ئەمێ بگێژن 1940 1940 ئەنەزانم چه فدراسیۆنا کوردال کوڕ هەبوو 1920 جی چ فدراسیۆنا کووردا هەبوو 1970 جی چ فدراسیۆنا کووردا هەبوو یعنی ڕەوشێکی فەدەراتیڤ کووردا چه هەبوو نەزانم لێ سەردەما عوسمانییادە ویلایەتین کووردا هەبوون ئیمارەتین میرنەشینên کووردا هەبوون سەردەما عوسمانییادە وادم قەیسەر سەردەما سەلجوقیاجیدە لێ بەلکی زمانی وی شەمەتی گۆ حەشتێ ساڵی ئێریشی فەدراسیۆنا کوورداکردنیە ڕەوشە فەدەرالی کووردا تێک برن فەدراسیۆنێکی فەدرالیەکی لە کوڕ ینی بەحسا ڕۆژاوای کوردستانی دەکە ینی کورد و کریستیان خواستن تشتێکی بەهەفتوور چێ بکن نەبوو ینی حتا کۆن بێژن دەولەتا ترک ئێریشی وێ کرد و تێک برد نەبووش ینی و هەولدان بوون هەولدانێن کۆ ڕەوشێکی نەوەکی ڕەوشێکی فەدەرالی وەک ڕەوشێکی ئۆتۆنۆم ینی خودموختاری دۆ هەرێما جزیرێدە تشتێکی ولۆ هەبوو لێ ڕەوشێکی فەدەرالی ئەف ئاگاهیە هانێ ئەف نەرینە هانێ دکتۆر ئازاد عەلی شکرانی دفيب ماجيكي نو
مجيكينو يعني كم إخوة مجي خوي بار ديني آليكي مجيكينو سودي ورقري تشتي فان صالا بوين إيه وتفجهف برسكن تفهف رآلي كاربن دلبيشي أم تشاوى البرخو بدن نهيلن روجافاي كردستاني ببي غزاك دي او ما ترسيها يا او ما ترسيف البرجافايا gelekî baş e mejîkî nû her tim mejiyê nû ji mirov lazim in ne niha berê jî lazim bû. Êmê ji dema min rexne li Apoçiya kir min mejiyê xwe ya Apoçî danî alîkî û Dixtor Azad Elî çûn rahiştin wî mejiyê hanê bûn Apoçî. Niha êdî nema bikêrdî. Çima ji ber çi yanî niha camêr dibe bine jî mejîkî nû merez rewşê binirxîne, merez sûde bigire tiştekî gelekî baş e tiştekî êrînî ye. Yanî ez bi geşbînî nêzîkî dibim, bi rêzdarî jî nêzîkî dibim. Ez bi hêvî me ku li gorî nirxandinê be. Yani û şûn dibe negere. Şûn dibe negere û din Kurd mejîkî nû Kurdên Rojava camêr wilo yani dibêje û wilo wekî pêşniyaz dike yan jî wekî şîretî dike. Mejîkî nû lazim e, mejiyê kevin deynin, ê nû deynin, ê kevin rakin, ê nû deynin û rewşê binirxînin û sûde ji rewşê bigirin ev salên derbasbûyî feyde bikin. Lê tiştê ez naz dikim, xem nakim vê bêjin yanî bibûre heta di hezar û heta berî çend meha têkiliyên Azad Elî û PYD qut nebûn. Yani dibe ku Bakurî wî naz nekin, ez dixwazim ê Rojavayî wî naz dikin. Azad Elî di demekî de dema li Helebê dixwend hevalê Şexîlê kam navê wan bikin çi yani grûpekî çepgir. Piştre bi vê grûpa anê tevlî Partiya Yekîtî bû, not û siya de not û duwa not û siya de Partiya Yekîtî çêkirin. Piştre evê ê çepgir jî Partiya Yekîtî qut bûn yan jî jê vekişiyan bi grûp bi takekesî êvî ew ma di nav de bû berpirsê sernivîserê kovara Elhîwar diyalog. A ku vê Partiya Yekîtî dertîne piştre qaşo yani nema karê partîtiyê dike lê li ser lê wekî paralel li gorî Partiya Yekîtî dimeşe. Rehmetî İsmaîl Omer İsmaîlê Emo wefat kir. Şêx Alî ku ji Efrînê ye Azad Elî û hinek kesên wilo rewşenbîrên di nava vê partiyahanê de qaşo xwe serbixwe didin diyarkirin lê li gorî nerîn û şopandina vê partiyahanê dimeşin. Azad Elî li dema li Şamê bû di destpêka vê krîzahanê de rejîma Sûrî wekî konferansekî, wekî platformekî ji bo diyalogê çêkir. Cîgirê serokê dewleta Sûrî tê de hazir bû yan jî serpereştiya wê dikir. Du kes Kurd tê de hazir bûn, Emer Osê û Azad Elî. Naem xelk hemû wilo êrîşî Emer Osê dikin lê Azad Elî kesek nêzîkî wî nabe. Kesek wilo xwe nêzîkî wî nabe. Lê Azad Elî jî belkî ne bi şêwazê Emer Osê rêklama rejîma Sûrî dike lê naxwaze ew ta ew ben bi rejîma Sûrî re qut kin. û qut nekirî jî yani ez wilo li gorî wê re yani di wê tê gumanê de me. Şik te kes cem tune lê di wê gumanê de me ku Azad Elî ew tayê hanê ew tayê zirav jî qut nekirî yani. Hûnê di dawiya vê daxuyaniyê jî de bibînin. Heta 2021 yani civat û konferansê Qesedê û Mesedê û niha dibêje barekî barê pir giran dikeve li ser Qesedê û Mesedê rexne dike
لێ ئەو بخوا دناوا vê ew ê çîrokê de bû û devî wî nagere ku bêje problem PKK'yê. Nabêje wilo dîrekt zelal nabêje. Ê bêjer, ê spîkerê Rûdaw jê hew dixwaze kur çi bikin, nizanim çi eleqeta PKK bi Rojava heye. Devê Azad Elî di wê axaftina hanê hemû navê PKK nayne ziman. Naxwaze bive yani wilo helwesta wî wilo eşkere lê hemberî PKK. Erê Azad Elî ne Selaheddîn Demirtaş e. Ala Selaheddîn Demirtaş rewşek din e. Selaheddîn Demirtaş çavê xwe vekir û xwe di nava PKK dît. Azad Elî ne wilo bû. Azad Elî di nava partiyekî din bû û hat nava civata PKK û xwest hinek tişmişta bi dest bixe û dest neket. Ji xwe re li vê yani vê vîdyoa kurt bine. فرمی تجمع گلک نرنین گرینگ هاتن دادن هم ملی برز فوزاد هم ملی برز آزاد هم ده بالین کو آخرین از خواهد که کسی کو شاهد پیواجوا انسیاتیفا کو قصد دست بگیرید نام دچه خود گرم مطلقا گلک نرنی گرینگ هات نکرن از ما فينا هاد نو نرى قصدي نسرين عبد الله أفجي كادرا PKK شربانا PKK كنت نافا قصدي دي نظر نهار روشاوي شواي هما PKK تشتك بي نكر يعني نا أو نري دور هما سلامتي بن يعني جنهن برش خور بجين يعني يعني از دماز رخنا دكم از يعني خرابيش كثير ناخوازم نه او نه غيري وي نه هاجر نه ماجر نه مظلوم عبد نه وكيد يعني جبوك اف مسألة زلال اف كادرا PKK'ye وقال كيلكا دكتور آزاد علي رونشتي وخولو دبو تشينه وميكروفون حمول لبروينه او جي برپرسكي بايا بلندي PKK يعني فوزا اليوسف ما كوبو يعني قالك جارا ولوز بحصا ناضي ويدكم كادرا PKK ودنافا وي جواتي قالك كادرين PKK جيد هو وآزاد علي دما دتشو دهات قامشلو جديد بشعبي خود جديد كادرين باكوري جديد PKK جديد بربرسيار جديد لغوري آگاهين جنافا يعني كسن پەیوەندی دار و کەسێن ولۆ ئاگاداری مەسەلێ ئازاد عەلی دخواست ببێ سەرۆکی ئونڤەرسیتا زانکۆ ڕۆژاوا PKK وی نەکرد وی ئەوێ هانێ خۆ نێزیکی چیرۆک میرۆکێ قەسەدێ مەسەدێ وان کرد و جواتێ وان حازر بوو بەلکی ببێ سەرۆکێ مەسەدێ لێ خویای یعنی ئاپۆچی ولۆ کردنە كو سروك مسدي مير به وعرب به وهف سروك جي جند وكي هيثم مناع وإلهام أحمد ونظام رياض درار وإلهام أحمد وأبي إيد داوي محمود المصلط الشيء أف داوي ومفيرنجي هاني آزاد علي فيش دسنخ يعني نبو سروك جامعة زانكوا روجافا ونجي جهكوي دنافا نبو سياسة مداركي دنافا مسهدي وقصدي ده إجا بشتي كونغري قصدي دار كدبري دحفته يا زيدتر وكسين هان محمود مصلط نو ريفبريه كينو آكرن تشيكرنو آزاد علي ولو للدرفا ما جامر أزهيفي دكم كرخنيوي نقري داي بيرو شاهاني كرخنيوي استراتيجي بن ولو شكو قمان لسرتنا يعني اف قمان اف نرينيكو از تينم برح افدو يعني ولو بهافرد بيهم هل باتوي عاجز بفه اگر عاجزية خونه ديار كرن اف زقورت مقورتي در دوراوي يعني افي كور نيفيسكارن كجير للطنبور دخل تشابكا وتليلي وشعباش جير دكن خناز دكن يعني او بلكي او جديف لاوي ولو
چند كفرا باويجن مخمناك نه مشكلة نه كيشي نه بروبلم هنه يعني چند نویسکار ما روجاوا هنه دنوا بارتيا شيخ آلي ده مثلا او بدرخان علي هي آزاد بشار دكتور آزاد بشار دبوكو او يعني جي مثلا شورش درويش بي يعني چند كسن هنه نویسکارن ولو خب آزاد علي دبينن وخوبي والدورة ويدقرن فاروق حج مصطفى وأبي كسيهان دبوكو يعني تش مشتاقن خمناك يعني سروكي واني نتوي سروكي واني نووي وسروكي خب باريزن لي بقشتي از بقش بيني بخوش بيني بيشوازية في هالوستاوية رخناي كو رخنا لقصة ديك بحسابك كيناك چه علاقة PKK بروجافا هي؟ وأنا يعني روجافا باري جرانين الهمبري دولتا ترك راوستي وأمريكا جي آريكاريا تركابكي أفها روشك خرابرتشكي وبروجي ما جو أم خريفة ببنتني أم خبب باريزن وقال لك زراري بيني ولاواز بي ام نكارن شري تركابكن ام نزانم ام نكارن باري مقرانه وبفي منطقي هانه والدو مسألة دورة مسألة دتشوتي ونابيج ياو بيش PKK وردركه PKK رولكي حبونكي بلا آني سري مرنيش مرانية نجقلي كردر جقلي هريمير شو PKK بيش نابيش PKK بليف ناك دوي هفيبينا حمو نابي PKK يعني ولو بشيوئكي نديرك يعني بري متحل بس تكي نابيش مسألة ولو سيمبوليك وتفشيري نا هالوستكي سياسيين أناليزكي سياسي دبي زلال وشروفيكي سياسي ولو راستقينه وديركتو شو خلقه ام فين بكن شناب ولو الدورة مسألة بزيفريات تخطر آزاد ولو ناب روشنبيري ولو برهيسانه هالوسين رخنقيري ولو سراسرة يعني تقولوا خطة فقريش خربه ولو ناب هاسبا بوچيونش تربيش اما بحساب بوچي انا كريه امرخنا لإيدنجي كريه دبجم اي باشوري كردستان جي مي باشوري كردستان جي بنابنا كري نا بيدك بنافدك نا بيكك بنافدك روداو ونافندا ليكولينا روداو بيدكيه وروجافا وشيروكي روجافا جي قاشو يعني عيني مسافة دوري هردو عالياي نولوي ولو ناب يعني أزبم از PKK و PDK ناخم يك قاپانه فايدة كو PDK لتكري ولقالي كرد كري حزار قادي فايدة PKK كاتشو خورتي كردا بحزارة شاندن مرنه PKK فروكن تركاتينه روجافای کردستانی و باشوری کردستانی گرک تبیج بزلالی بزمانکی کردی کوچری پاقش تبیج PKK لروجافای کردستانی عیب هبوناوی لباشوری کردستانی عیب هبوناوی دولت ترک دولت کی داگر کرد لی PKK بهانه داگر کریه دیبی ولو از ولو هالوستين روشن بيرانا تيدي جيجم وأز هالوستان PKK حيا 400 ساله دنجي الآمده به والمردينه به ونزانم چه يعني جماعات از بشت قريبكم جمنهات ازناك وجماعات از رخنا بكم جمنهات از دبي خو بقرو مقدش لي حتى كو او قامش لوبه از رخنا لPKK بكم وحتى كو هناك حساب وبازارية نفسكار وروشنبيري ما PKK هبن دبن ماسيده وقتيق قزن جاب دست نخن جا دبن رخنا غير وقتيق يعني خونو خيالي وان هبي بسناددن وقصدن زانم شواي ومسدن زانم شواي يعني داخو يعني
دكتور آزاد علي شوك بس ني قصدي ومسألة هنا لسر يوتيوب ولسر سوشيال ميديا هنا بس كايك وراج فاندا خيانية هاني وبدأ برية تختار بروفيسور آزاد علي باركي مظن تلسن ملي قصدي وقصدي برولا خنار عبي وهالوستاوي لاوازا قصدي او تيك اليوم امريكانا رهنا بله بيجي از تيك از وظيفامي تشي استني حارس زيرفاني داعش بمت زندانا دا واستني جورا زيرفانيا وكم شربكم اف حتى فيدينا ياندفيز برافانيا خبكم ياندفي دفرك باراستي بي آلي سياسي امريكانا هين روجافاي كردستان را تو تيكلي بير ندانيا قلك روش آلوزا وقصد كاري تفقر ركيبكي تاني بريز مظلوم عبدي سر اكس وغوتاركي درخي افتيريناكي تيريناكي ام ايرو بيدد في فكريش هفرا بيجن تيريناكي مخابن ناخوينن هر جواتا كد نابينا بلينكين وزير درفي امريكا وفيدان دا تشيد بي تيدا فرميدن فيسن بيجن امي بهفرا شريب هكا كيبك وازوتك وهكا نظانا بلا هرن مال برا فرمية امريكا سكرتيري وستيت وزارة الدرفي بانجليزي وبعربي جي ترجماوي هيا هر جواتا تشيد بيت بيجي امي بهفرا شريب هكا كيبكن باش الهمبري في زلال ببيعم كوفا دي رخنين مع مستاد دكتور آزاد علي دبيجن از هي چند سال 3-4 سال از دبيجن دي خمناك يعني دي ساجي سرسرا سرچاوا بس ونگر لسروان رخنه هاني ونگر بردوام بك وبيش بخ وكلي كولينركي چوات للهمبري دولتا ترك ولو خودی هلوستکی زلال و لهمبری پکیجی خودی هلوستکی زلال به حساب به بازاری مثل به کنکه و تنکه و منکت و خوندنك اشتر بشين تدي ساج مرة أو يانجي قصدت ورد اشتر بيجي أمي تبك النظام تشوف فلان فلان يعني هلوستاته دبي نحش دبي براسي كردواري به و روشنبیرانه به و سر بخواه به نج شیخ حساب شیخ آلی بک و نه اوه در دورا شیخ آلی و يعني كسایتیه که براستی سر بخواه دوی اف هیزین سیاسی و کسایتین سیاسی برنگکی رنگا فیری ببن بریارا سیاسیا خواه بگشتی بشیور بدن الگور برجواندي والجور روشة روجافاي كردستاني تفلي روشة كردستانا باكور نبي تفلي روشة كردستانا باشور نبي أفاها جرك برادري مال باشوري كردستاني جي آري كاربن والباكوري كردستاني جي هردو هيزن زلهيزي كردي دفي آري كاربن كردي روجافارا هق آري كاري نكن كردي روجافا نكات تشكيلي تنا خو نکارن آریکاری بکن بیشن هون بریارا خو بدن و براستی نامه هرش حمی آلیارا اف تفقرا روجاوای کردستانی آشتی خوازه ندجی انقره حتى ندجي شامية اگر تدبيجي دوی يعني منطقة باش اجد كارم بيل تفاقرينم دوی تجي شيخ آلي بيج عيب اشترت تدشي القمنيلة تشرك وقالوا بحوجي استقبالك يعني بيشوازيكي لشكري وبتشكو سلاح ورن بيشوازياته بك دوی تجي الشيخ آلي ربيج عيب اشترت بيج أسر بخمة وتدنافا خولي سرية ديمقراطيك تجيه مقامش بارتيا خوارد شكري دوی تجوان روشنبير ونویسکارن کولون زیکی تو در دورا تا که خوینا خوب آبوچیا و پکیگی شیرین دکن چکی وان رخنه بکی جوان بیجا عیب افنه هلوستکی روشنبیرانه دوی پارتیین سیاسی جپکیکیر بیجن بشیوه کی زلال و پارتیا شیخ آلی حواله تی اگر بری یعنی
دەبێت ژوان بێژ خودی هەلوەستێکی وێرەك و بێژن سەعاتە خۆش ماڵاتە ئاڤار تە پشتگیریامە کرد پێکێکی دەمهاتی ئیدی تژبر دەرکەوێت تژبر دەرکەوێت تو بیرۆ خۆ دەهەیە لە نونەرتیا خۆ دەهەیە لە سەفارەتخانەیە خۆی بەردەهەیە لە سەر سەراسەر چاو لێ نەوەکی وەکی وڵاتێکی یعنی جیران سەر سەراسەر چاوە دەبێ تبان هەلوەستێهانێ تبزەلالی بوێرەکی بجەسارەت بڕەوشەمبیرانە بێ حەساب و بازاریên بچووک و ئەرزان هەلوەستاتە وەکی شوور بە هەلوەستاتە وەکە ئاواکانیە زەلال بە دەبێ تژی ولۆ بە تتکارە ولۆ بە ئەس هێوی دکم ji Xwedê ku tu bigê ji wê qunaxa hanê heta tu bigê ji wê qunaxa hanê ji zelaliyê ji wêrekiyê ji kûrbûnê ji rewşenbîriyê ji cesaretê ji niştimanperweriya giştî ku tu hesabên kesayetî tê dinebin heta tu bigê ji wê qunaxa hanê di nava xêr û xweşiyê de bimîne pirtûka te an û pîroz be.